ngaxolisani yini njengaxolisa kubhaka wenzeni wake wenzani savuke sabona hayi bafethu kahleni ubhaka yonke inyanga ngeke ngayikhuluma lento kusho ukuthi yonke inyanga ekhona eSouth Africa kubhaka iwrong uyedwa right yonke nje inyanga evelayo yonke inyanga ephakama ngokomsebenzi wayo so leyo nyanga iwrong umuntu o right uyena yedwa nje ubhaka neNingizimu Afrika ake ibuke nje lento ubhaka mina into engifela kuyena i1 nganqaba ukusebenza naye engamfokofisa because ngiyamazi ukuthi akasonyanga njobe sefuna ukugqama nje ngosigadla senyanga usigadla senyanga ngiyamazi kusuka kudala uyinyanga ngisho ngayiwe emakhaya lapha inkosini induna konke uyaziyo indlela asebenza ngayo so njengamanje uqamba amanga ukuthi mina ngixolisa kuphi akaveza la ngixolisa khona ngithi ibhaka ngiyaxolisa kuwena ngixolisa ukuthini ubhaka umfana werasta onukayo ohlala lapha eMandiyeni hayibo nginama voice notes akhe mina ngimthuka ngimtshela ukuthi baba fuck off angikusabi yabo cause nalo muthi akhuluma ngawo thina umuthi sikhula ngawo la kaMhlabelengane siyawazi umuthi akazi muthi loya akaqhubeke nje ashova inombolo o26 obani aphuphe ngoba nje manje uphuphile ubhaka ogobela bokabala bayazi ubhaka uphuphile uzama ukuvuka ngathi uthola nje into azovuka ngayo hayibo kahleni sidlala omunye umfana ngeke mina uyazi naye deep down enhlizweni yakhe ukuthi ngamthuka ngamtshela ukuthi ngeke ngize ngimkhothamele wekwajo hayi ngeke sidlala ubhaka ngeke sidlala ngamtshela ngathi hayi baba mina ngeke ngize ngikhotamele mina ngumzukulu kaSomhlolo mina ngumzukulu kaVungamisa ngumzukulu waMaswati ngumzukulu wenkosi weSilo ngeke ngizidlala omunye umfana okomunye umuzi ofuna ukugqama ngami mina ithalente lami ubuyalazi uDokotela Mabalane lento ngiqale ngimncane ngisebenza naye ngimphakamisa siphakamisana senza umsebenzi ngokweqiniso yabo bayazi ke nabanye abantu ngangena kubo bonke ogobela usigahle senyama saqala naye ngisemncane ngiseyintwana ngiyomshutha ngokweqiniso ngifike esigodlweni sakhe futhi angayifuni esho ethi kwatsho mina ngizwana lento yamavideo ngamtshela ngathi mina mkhulu mina ngumsakazi mangisakaza ngizokubuza ama-question ngokomsebenzi wakho ayikho into ekhandwayo singadlala ubhaka eNingizimu Afrika singadlala umfana werasta eliphuphile owayedayisa imbiza yeyilonda owayedayisa umshwalensi engenalutho hayibo singadlala umfana akazilutho lo mfana futhi naye makuthi ubuka lo live kaGwajo njengamanje ngimtshela kwikhona ngathi baba angikusabi yezwa wazwa ngikhuza uMandwane ngathi full sack fuck off ngeke ungenze lutho uma kumbusa umakhanda wakho uyasebenza akangishaye ngezulu ngibone noma athumele into zakhe size kimi njengoGwajo makuthi yena uyinyanga makuthi uyawazi umuthi akangishaye naka mahiya kangwane naku ngisekhaya ngila ngizombika nasedlozini ngizombika sengiswa nje emsamo ngizombika ukuthi baba ngeke udlalele kimi mina ngumzulu kaSobhuza ngeke udlalele kimi ngeke uzudlalele kimi baba ngeke ngidlala omunye umfana mina ngeke baba ngeke bogobela nomxolela lento ekhulunywa ubhaka ingamanga uzama ukutrenda uzama ukuvuka uzama ukuphakama sigahle senyama uyazi suka kudala kabi nawe siwakudala kabi na abantu ngeke bafowethu ngeke ubhaka mawibuka live mana ngicela ukubheja akunamuthi mina ngiphathi muthi no ngicela ukubheja mina njengamanje uGwajo ngingedwa nje uGwajo ubhaka mangabe inyanga lokwathi mkhulu ningambuzi uma ngabe ubhaka ezinyanga lamanga waqambayo akabulale mina ingapheli inyanga ngiyabheja manje wesigadla ngifuna ukubheja uma ubhaka ezinyanga akaqala bulale mina kuqala wesigadla ngilamina eCasino njengamanje njoba ngila eCasino iyona into engidume ngayo lo mfana wayengishutha kuyo ngobufakazi obukhulu kakhulu kuneyindaba ekade zikhulunywa umlaba lapha ukuthi nale content yokuthi kuthiwa sangazi noma sasenza icontent ini lapha engathi ngagqilaza khona inkantolo kwagqilazeka inkantolo nalapho kuthiwa iscam sasiscam nawe Gwajo ngizwa namhlanje ke le ngomlaba ngicatha ama voice note asazoputshuluka ngoba engathi kuningi
ngifuna ukuthi Sikadla ndoda uyaziwa njoba ngila ngihleli nabantu balapha enyakatho abagcwele la kule khasini engikuyona bayakwazi omunye nje uyangitshela ngakutshela nje mina igama lakho awubizwa ngale esikoleni umuntu wawufunda naye ubizwa ngegama elithi uMamiliyoni uyabona ukuthi igama liya prophetha Sikadla kunjalo uthi umbuzo uSikadla ukuthi akulona negama lakho uMamiliyoni angisaqondi kuyaprofetha ntombela noma wenzani phela vele maku online lento igqilaza kakhulu abafowethu abalike ulive bashare ulive bathape iscreen nogwaja yehlisa umoya mfana siyakwazi okwenza ukuthi ngikulande ingoba bengifisa ukuthi nobani ayikhulumele nobani ayizwele nabantu abathi 2+2 uSikadla senyama nangi njoba ngimfaka kwi-big screen nje ngimfakela ukuthi babone ukuthi iyona lenyanga le umthakathi inyanga engasabi ukuthi iwumthakathi okuningi ke ngeke sikhulume abantu okufanele sibakhulume ngoba silapha abantu thina njoba silapha abantu ibona okufanele ukuthi bangene bakhulume ukhona nomunye umuntu singakangeni sonke obethe ngizocela mase ngene u2+ ningikhuphule ngiwufakazi ngaye ngifuna ukugeza igama lakhe baningi nje nampa bathi bayayifuna lento bathi bayayifuna lento impela bonke abantu bathi bayayifuna lento iqiniso elikhona ukuthi sidlalele khona ukuthi into efunwa abantu iyona esibanikeza yona Mlaba ehlisa umoya kwaJo Mlaba ya Mabalengo ngiyawacela ama voice notes ukuthi adedelwe la kulo live ya ngiyakuzwa ukuze siprove abantu amanga neqiniso ngoba bafowethu sesithukiwe kakhulu sithukwa inyanga nami kwangehlela kumina ubhaka engakaze asho lutho beloko ekhuluma indaba ika 3 second necala lami kodwa ngoba senishilo ukuthi akhona nama voice note amanye athinta mina ngazi noma uSomahashi ugcine eqedile yini ukuba busy kodwa ngiyafisa ukuthi ku live lo ama voice note akhona adedelwe ngoba kuyacaca ukuthi lento eyenziwa kumina ibisibhekene noSikadla manje bisiya kuSikadla ngoba into eniyenzayo belaphi niyazi ukuthi njoba nigcwele la nihleli la belaphi into eniyenzayo yileyo ukuthi umuntu mephakama ebese uhamba ufonela abantu ngoba wena no connection uzumfake ngisho amaphoyisa njoba mina ngafa kwamaphoyisa uthenga amantombazane enyanga sahamba sayoyikhipha lapha eNanda isiboshisiwe iboshiswa yizinyanga ezithanda ukuthi icindezela amagama ezinye inyanga igama ke engilishoyo lisekuthenini sifuna ukuyiqeda lento yokuthi inyanga idelele enye inyanga kodwa sifuna ukuthi inyanga ihloniphane nenye inyanga yazi ukuthi umfowabo nomfowabo uma ngabe abantu benenkinga bazoya kubani akangathi umuntu mayefike kuMabalengwe ngifike ngithi mina umlaba akazi lutho ngibe ngingamazi umlaba angithi mangithi umlaba akazi lutho ngibe ngisho ngobufakazi bokuthi akazi lutho ngo1 no2 no3 hayi ukuthi ngizoguglisha umlaba ngize ngithenga abantu ukuthi abahambe baye esigodlweni sakhe lezi zinto enizenzayo egodlweni zethu belaphi zero lezo zinto siphila nje sathengelwa ama-Hawks njoba sinamafoni sihamba siyatrackwa ngamafoni ethu ukuthi sikhuluma nobani ngasikhathi sini asikhulumi nobani uma uyibheka lento kusukela from kushona uThulani Manani silandelwa ngamaphepha namhlanje abantu mengidibana nabo bayangibuza ukuthi hayibo nawe wabalwa
endabeni kaThulani Manani nawe wabala kungaqali lapho kuye kwaba khona uNtsika wajaha inyanga ngagcina sengibalwa kwathiwa mina ngathe nguNtsika ngibalwa nezinye inyanga nobaba wakho uZungu Manzini kwathiwa sinoManzini sithenge uNtsika simthengele ukuthi akadicilele phansi amagama ezinye inyanga okuyinto errong leyo bafowethu engikucelayo nje kulabafowethu laba ababhizi ku social media ababhizi kakhulu lapha ku Facebook mina njengomabalengwe nje baningi abantu abathi balandela mina ku Facebook abangalandeli mina lama page eniwalandelayo akusilona ipage lami lelo siyabonga kulabo abathethe iscreen nabala ekhaya uNkulunkulu ababusisa akulona ipage lami elami page eli original lithi emabalabala ZN lama page okuthiwa fakani kuona imali mina angifakisani mali sengisho ukuthi njoba la ngiyazi kugcwele zikhona inyanga egcwele umuntu ozothi mfakele imali ungazange uzofike kwakhe ungazange ufike lehlala khona ethi mfakele imali umuntu ungazange futhi order lutho ngaphandle makukhona into eyiproduct ayidayisayo lo muntu bese uyiorder ke angakukhoriyela yona kodwa usune show ukuthi ngampela uyena uSigadla ngampela uyena uMlaba ngampela uyena uDlamini ngampela uyena uKing Bhaka usune